Mutumia wa gavana wa Taita Taveta Sabina Mwadime ni umwe wa atongoria aria mari muhari-ini wa mbere hari kumenyerera maria maturigicĩirie kuria orĩtie aikari a Kajiado kũhanda mĩtĩ kũrũmĩrĩra mogwati maria marehetwo ni ugaruruku wa rĩera na utemi wa mĩtĩ. Akiaria ari Namanga kaunti ya Kajiado riria aratongoragia kambeini ya uhandi wa mĩtĩ, Sabina augite ati ni kieha kuona ati mwena wa Taita Taveta gutire na mbura ya kuigana, undu uria ucungiriirio ni guthuka kwa maria maturigicĩirie. Tumeona ile janga imetupata kwa ajili ya ukataji wa miti, kwamba mwaka huu mvua kweli imenyesha katika kaunti zingine, lakini bado tunaona katika hizi kaunti mbili kuna mazingira yanaonyesha ukame, hakuna chakula. Kwa hivyo tunataka sana wananchi wetu tukiwa karibu na Kajiado tuwahimize sana upandaji wa miti. Makiria ya mĩtĩ 100,000 ni handĩtwo ni aikari hamwe na atongoria. Aikari makĩũrio mahande mĩtĩ ya kĩmerera ĩrĩa ĩngĩtiria riũa inene. Tungehimiza watu wapande miti ya kienyeji. Hii miti inatusaidia sana katika matibabu ya magonjwa mengi yenye yanasumbua. Ningĩ aikari ni maririkanĩtie ati uhandi wa mĩtĩ ni njĩra ĩmwe ya kũgĩa na bũthi bũrũri-inĩ ona kũhũnia mahiũ. Rĩrĩ arĩithia a mahiũ meriga kũrwo ni mahiũ mao ni ũndũ wa wagi wa mbura turukana. Ukikata miti nyasi itapotea. Nyasi ikipotea, mbuzi na ng'ombe na ngamia si wataangamia, si watakufa. Hivyo basi ukipanda miti nyasi itamea na ng'ombe zako watakula. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Lucy wa Muchoki.